Motlogolo. O di tšega lesising. O a se leka ke. Tšebane. O tsene ke ipona mona. Ish, Malome, calm down, okay? You are not cute. Hey, what the hell are you doing? Awa. You look dangerous mona. Even like sure if ke bolelle noko na. Bofale Pondo, Malome, you're starting to sound like Ntiki Mazwai. No. Che, ke dilo tša batho tše. O tsene ke madimone a kere wena. Ke TV game e pela o e raloka ye. What's about Malome? If you could lose weight by jumping into conclusions, ngebe o le slender by now. Jesus, nga se gona. A wona ke fonela Pastor Scare. Who the hell is Pastor Scare? Hello. He monna Scare. Ngo pa ke show teka mo gae monna. Go ne le tokolo shiditse mo sofeng. Mutako ramanga re tokolo. Gata chief. E ka yona Saturday re be theka delay abortion. Evan, gane mutako e ba eme ka montena. O nametše monna. Ke tokolo shintwe. No man, this is Benzo. He's my holy transport. He's fast and strong. Lena. Hi Benzo man, this is not a parking lot. Tsoga. Blacksem. Tšea holy grass shoes o tla ba strong. Wa bona indaba flopa gore ke lebetse take away ya tlhware kwa gae. Ai, Benzo e ya tšwafa. O berekela company efe? No ways. Bothata ke Pikalo kam. The demon inside him is affecting Benzo. Tšea o nwe mo. This will terminate the demons of Smanj. Ke eng e dadings. Na le aftertaste ya bullet. A kere wa kwa. That is why o lwala. O tla mo tistana le di-bullet naga e ka mo. Oa, e ke petrol e kgethwa siene. Wena se Mau. Why did you speed my holy petrol? Gotes ke 95. Wa qaba re tura bjang di gotes. Ye wena. A re phokeshe fotsa ke ka mo gae. Ai ke eng ka wena na o thomile go gafa. O nyako bona re ke a gafa. My brother from another mother o ska ntlosha tlhemone ke a o rapela. A kere wa bona. O rapela motho morang. Se tšhopete ko wena. O botse badimo ke re hellos. Give it to me, dog. Am I dying today? Wait a minute. Wana dama never. Black man to spalala the cream. Malome wa namtako ka go epere legini mo sfatoro. Dr. Scare, tell it as stupid say. Black is beautiful, wena. Don't worry, Mr. Mashaba. I'm used to this. Mzegezek. Kya go bona clever. Did you know that your skin color is called 12 a.m.? AKA kumnyama. Tunnel vision. I'm sure otapaka flashlight. Rapa on a choice. Hey, doctor, just tell us what's wrong with him before I admit a hospital as Yeah, he's got cholera, this boy. And chicken pox. Cholera? Nangana romangwen. Walking in here looking like a WhatsApp emoji. Utlompo tša gore ke na le malwetši a dikgogo. Wa gafa mokgotsi. Chicken pox? Awa, motako ko motala. Ntho ke frog pox. Yeah, Segwawa. There's no such thing called frog pox. I've never believed in witchcraft, but today, Van Whaley. ka style se. Thank you. A ke re nna ke boletše. Moshimanyane o dio nyaka re modele mpogo ka kwa gae. Hi Benzo man.